Kikuwa Susimoto tu kami temai Tandula siarung Tonapo gandang temai tomara putalang Dan ikan si Sunda Masira ada amotan yang sudah padam apa makan dan pati may ulang narindit bulan na bukutang siti adilan pagkata may tempulan ganang jadi yang dati kumpulungan gas sesituka kumpulan ganang tanga masing kumpulan Sampai gaya tak kemarin tarik selesai. Anda ketiung dia naik pada musak pada negara tiduran.
rombongan na Insinyur Nicodemus Biring Kanay malute di sa Abu Bupati Tanah Toraja paagantianan na wa may tongkonan mali parapo turampo metanda mali mempatula ko Marcus Masara Starona Kasturusanna camat bersama kepala Lembang dan lurah sekecamatan Bituang. Kutoleh rombongan camat bersama kepala Lembang dan lurah sekecamatan Bituang. Iya, tabe laku kita angge mairi totongkon kendek sipakatana lante tandung kalongaran sustu mangka di kambio sura di Sabu Bulawan domaite balak kayan layuk domai tot pesumbungan pudukna lapa-lapana atau maraputalang kumua ya tete dong malute di Sabu Tamarang tedongna Papa Analia digente kapala Lembang rembo-rembo lada popentayukan lako tomadao anginan na matende sisarian na totang diola boko na tang dilomban tingayona ya pian na diola kedirinding ipepala malute di Saabu Gora tongkon na Toraya tambolang datun na lepong ambulan na gunting matari Allah ambil bupati tung kasanganna lana sorong keluarga na pepeli supala yang ambil bupati Tanah Toraja na kusorong lako suluk kupong silpa Toraya turuan di Puambe nalilik lepongan bulan tanah matari Allah agak tumangka dipilih langsa di tonok buah matasak belang nasusi moto kumua turu mamalik inde tarung bulan na mini kandaurena inde daw gayang tarapang turu-turu tamamak daw palang kamanikina kikuwa ya moto na turu mamalik te tarung bulan na la usorong situru kamasorokan painan kamajongan bating lako tomatuan ta ambek na puno malute lan nalilik lepongan bulan tanah matari alo Bapak Bupati Tanah Toraja lah umpe pali supalai inde tedong melo tanda karambau mak songgo bisara yang metuki kuat tabe lako ambek na tarimai na te pali supalai yang waktu itu tidak memilih tanda karang koma sumber bisara malute di Sabu Tamarang lante tondok kumua lana sorongo takpu ide taruh bulana ini kandaurena ide gayang tarapang belana susi mau kamasorokan palinan tanda si kamali lako Bapak Bupati sisola keluarga yang untuk na sorong ide tedong melo tanda tade terima. Tabe lako Allah ikuan dalam mahkamah kebutuhan kami katabe lako Allah irarana isungan makaraina keluarga besar tongkonan layuk sawanan kikua tanda rara tanda buku inde pak pia-pia malole tamla kebelan layo kai ketanda kasiburan misi soranasam kukui mak kada tabe lako anak tongkonan layu di nate rembo-rembo lalu namai tongkonan layu sawangan ang kuat kilit kumu mak lalam tete rara buku tam sia eran binaupa na puang matua mora urong roti soranasi
Kuda semangat suruh ditanda siapa pendidikan itu sabar. Saya merasa training siada rembang ini dan lain sebagainya. Tapi atas nama keluarga besar dari kampung lain Sawangan Melindung, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar. Kuda semangat suruh ke Sulawesi. Merampak Saling Pak Olay Pak Inan Malupin Pak Inan merampak laka kita Solmasa Baku Patorin Betonto Iya Rikaya Lami Pokaran Nai Kedeni Lami Pakatorin Kure Semangat. Iya, terus semangat laku. Malu tadi saabu papa anadian lo may parampong rampong tanda mali mempatul ako mama Ronald staruna sang terus Lembang Staruna sang surusanna papaana Julika lo karua no tuang rampon tanda mali mempatul ako nenek na Rik Ya betul kita masuk sambut. Yaitu nenek Perlu Lujong Mai Sandana. Tutup tanda malik lako almarhum Bako. Iya. Pak Kadadian na almarhum Bako. Sesudah. Ma-absent dulu Pak. Ya. Yang namang minta pada rombongan terbesar. Yang saya mulai persilakan. Pertama partai pertama. Tolong ya, semangat. Di atas ini anak tahu nama saya Pak. Namanya waktu banteng sungguh mati. Pak Kalina Pemani ini sadia kelentang mulako Oh, banteng.
Jempol. Balapnya Satu. kenapa? Jempolnya 1, 2, 3. Baik marahnya. 1, 2. Tunggu tamara. Bari. Walaupun kurus tapi harus melawan nih. Siang babang kuri 2 menit.